Parlok ngapdeng sombhaya phi sya kane ka YouTube channel jonga mentang wanra ya kawe ka video ka balong compare na kamta jongphi ki parlok ki baju kersan lane page ya kane ka YouTube channel jonga na kawe ka por sya kawe ka por. Kane kadai kasen kabanang kong bangawan ra ya kini ki matras ha kane ke channel jonga ho jolese na padang jongpi phimju kenmau lane yu sngaw shapang kita ki matras ki bala ban penkhya ya ke jingpang jing sitom ki badan ha kamet ke jongpi hanrai kane ke I bayo torium matras ki arap sibon nagamata kamet kapat ke jongpi lada pidon ki jingpang ha kamet ke jongpi omdai tang kano kano ke jingpang hanrai ke babun sibun ba kane ke matras kan yarap ya ke jingpang ke sitom hakamet ke jongpi lada pinget nane pinget lada pikwa bantip ya ke sisha pila bankol yang angan sabu uni barfon hangni pila bankol hakano kano kapor ka bapi pisngau dan kam ngan ya tu ya pi parlok labun ba kibru ki bapenon kam ha ke jalan meklea daki hajar ki balapen don kam ya kini ki matras Henry ke pesgau tenat babun na pedang jongki kliarap sisa ya ke jingpang kabadon ha kamet ke jongki lada pimngej kolenga bat kum juru kumba piliui haki rensan sosial media kamtam haki status WhatsApp status ya kabakila jubu ya kis testimoni lani ya kata ke jinsisha kabaki pajba gila yo jingkut lengba kene ke matras Pila ban kolenga ngan sabatai company susu ya kine ki matras hapi ban ngan su ong epi ba kine ki matras kila ban kamrem kendiat rewel da ki remru ken yarap sibon ki jimpang kamdon jing epi namar ke senggel lani ki ba kamret ki dai laipot lan report ka dor jongki kasyong tang sipo jar news pa bat kat kendai jar lais pa an re sisentet kala ban penjam ya ki jing tom ha kamet ka jongpi persyang le ya kata kolenga pensayo ya kijing hikai lane kijing batai ki pa company na banta kini ki ibatorium matras